Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Biz kecha kunki oşol Kur'an turalı, Kur'andın berekesi jana ululuğu turalı aytıp kele жатқанбыз. Mına oşol sabagыбызda Kur'an-ı Kerim'din bir kitap bolup жыйналуусуна чейин 3 баскычты, 3 etapты басып өткөндүгүн aytıp жатабыз. Keçe күнкү сабагыбызда biz birinci marhala, birinci баскычты aytıp өттүк. Birinci баскыч бул эске сала турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям заманы, жана сахабалар заманы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям заманында Kur'an-ı Kerim bir mushaf bolup, bir kitap bolup жыйналган эмес болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга түшкөн аяттарды, ошол сүрөлөрдү айтып өткөнүбүздө эле сылык таштарга жана айвандардын ошол сөөктөрүнө, жана курманын кабыктарына, постокторуна, жана терилерге жазып коюшат болчу. Ал убакта мындай жазууга муктаждык болгон эмес, жана адамдардын жаттоосу, зээни күчтүү болгон. Бул биринчи этап деп айттык. Birinci баскыч деп айттык. Бул Kur'an-ı Kerim'din birinci баскычы. İkinci баскыч el-marhalatu thaniye, ikinci баскыч Abu Bakr as-Siddiq radıyallahu anh'unun doğru zamanı. Uşul kişi halife bolup turgan zaman. Bul eski ikinci баскыч. Hicranın 12. yılı Yamama soğuşu bolgon. Mına uşul soğuşta, mına uşul cihatta köp karlar şahit bolup ketişken. Köp karlar şahit bolup ketişken. Alardın arasında Salim Mevla Abi Huzeyfe, Huzeyfe'nin Mevlası Salim dağı uşul soğuşta, Yamama soğuşunda, Yamama cihatında şahit bolgon. Hadis gelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına uşul kişiden Kur'an'da algıla degen. Kur'an-ı Kerim'de mına uşul kişiden үйрөнгүлө degen. Sahabalardan mına uşul köp karılar mına şu Yamama kazatında, Yamama soğuşunda, ошол cihatında köpü şahit bolgon. Anan İmam Bukhari'de hadis gelet. Umar ibn Hattab radıyallahu anhudan. Umar ibn Hattab radıyallahu anhu anan Abu Bakr radıyallahu anhu'nun aldına kelet da ağa aytat. Kur'an-ı Kerim'de bir kitap kılıp жыйнауга, bir kitap ошол mushaf kılıp жыйнауга ошол ruhsat berseňiz, uşunu kolga alsaňız dep Abu Bakr radıyallahu anhu Abu Bakr radıyallahu anhu'a işara kılat, mınday aytkanda nasihat kılat. Umar radıyallahu anhu Abu Bakr radıyallahu anhu'a nasihat kılat, aytat. Bирок Abu Bakr radıyallahu anhu mınday aytkanda başında ukpay koyot, makul bolboy koyot, turup kalat. Anan Umar radıyallahu anhu ayta beret. Umar radıyallahu anhu aytat, oşol Abu Bakr radıyallahu anhu'nun жүрөгүн açkanga çeyin. Ayta beret. Akırı Allah Taala'nın kaloosu menen Abu Bakr radıyallahu anhu'nun жүрөгү açılıp Kur'an-ı Kerim'de jamdooga, mınday aytkanda bir kitap kılıp жыйнауга, mushaf kılıp, mushaf suretinde keltirүүgө buyruk beret da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vahiy tüssö жазып жүргөн Zayd ibn Sabit'ti çakyrat. Bul kişi, bul şul sahaba Zayd ibn Sabit, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiy tüssö жазып koyot ele uşul kişi. Bir terilerge, bir nerselerge жазып koyot ele. Anan Zayd ibn Sabit'ti çakyrat. Çakırıp Abu Bakr radıyallahu anhu jana Umar radıyallahu anhu dağı oşol jerde bolat. Anan Abu Bakr radıyallahu anhu sen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında vahiy tüssö жазып koyot eleň. Emin aşul Kur'an-ı Kerim'de izdep taap, uşunu bir kitap, bir mushaf şekiline, suretine keltir de buyruk beret. Zayd ibn Sabit anan oşol kurmanın postoktoruna жазылган, taşlarga жазылган, terilerge жазылган Kur'an-ı Kerim'de izdep taap jaza başlayt. Jana oşonday ele bul kişi adamdardın oşol jattap algan karılardı taap oşolordan barıp jaza başlayt. Mına oşuntip Kur'an-ı Kerim birinci bolup Abu Bakr radıyallahu anhu Kur'an-ı Kerim'de oşol mushaf kitap suretine keltirgen birinci halife, birinci sahaba
мына ушул Абу Бакр радияллаху анху болот. Али радияллаху анху бул тууралуу айтат. А'заму фил мусхафи ажран Абу Бакр дейт. Мусхафта, Кур'ан-ы Керимде ең көп сооп алган, ең чоң сооп алган Абу Бакр радияллаху анху дейт. Ал кишиге Аллах Таала райым кылсын. Бул Кур'ан-ы Керимде биринчи болуп жыйнаган, биринчи болуп мусхаф шекилине, сүрөтүнө келтирген Абу Бакр радияллаху анху болот. Андан кийин бул мусхаф, мына ушул Кур'ан-ы Керим, ошол жазылган Кур'ан-ы Керим бир китепке түшүрүлгөн, бир мусхафка түшүрүлгөн Кур'ан-ы Керим Умар радияллаху анхунун колуна тийген халифалык доорунда. Бул киши алып жүрдү. Андан кийин кызы Хафса бинту Умар радияллаху анха бул кишиде калды. Биринчи кийин Абу Бакр радияллаху анху жыйна берген Кур'ан Умар радияллаху анху өттү. Андан кийин анын кызы Хафса бинти Умар радияллаху анху ушул киши, ушул аял сактап жүрдү. Бул экинчи этап. Кур'ан-ы Керимди бир мусхафка келүүсүнүн экинчи этабы. Эми үчүнчү этабы Усман радияллаху анхунун заманында болот. Бул да кызыктуу. Иншааллаху таала аны эртеңки сабагыбызда айтабыз. Валлаху алам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.